kebun suka ngalah jamu. Senanana jadi panas. Budak letik minta duit, orang hayang udul. Budak letik budak letik budak letik minta duit, minta duit. Jangan, ulang jangan. Bikin. Aduh, kok gak ada duit nang di si bocil 5.000 lumayan beli rokok setengahan. Dasar bocil babari ngalah duit THC kayak paling ngaliwat lagi kan tadi duit lah, kan tadi 2.000 deh ya sebungkusin. Aduh, sepoi anginnya lagi dinding, capek lembang sakit kieunya hari hirup di lemur terbuka pigawean majikan untang linting tepar ruguh hayang udud mentaan kabar udak. Istilah tara latihan silat latihan silat aduh orang baheula pernah diajarkan jurus ku Abah Yayat, pernah diajarkan jurus Raja Musti yang jurus tolak miskin yang jurus odok bangkong anslom. Ayo batu nonjok di kakatu takis, ayo batu nonjok di kencak takis, ayo batu rek najong kena batu rek neke lep, batu rek najong dulu lep. Anjir joget jurus tolak miskin. Pak minta atuh gitu wae ya. And one and two and talk pegelin aduh di kolot lagi latihan silat lagi jadi cangkeng ngos-ngosan ki
aku silat. Emangnya kenapa yang diajar silat? Aku ingin balas dendam. Balas dendam ke siapa? Abi ini pak aku si bedegul. Bro, ajarin aku silat. Biar aku seperti Paman. Kamu siap nerima persyaratan? Emang apa guru syaratnya? Syaratnya kamu harus mempersiapkan sapi 10, kambing 10, domba 10. Makanya guru, tapi kembali demi balas dendam akan aku persiapkan. Balik ke kletik. Ayo guru aing. Budak letik ngomong na guru, abang budak letik bisa naon? Minyak letik taruh di dagoan. Tong nyebut letik, aing nama jagoan. Aduh, lanjut ngaruh pantun ya. Sok lah. Minyak letik. Minyak letik penting goreng lain. Minyak letik, minyak jalan tah. Budak letik juga itu Minyak letik, cabai rawit. Senajan letik, tapi goreng gesit. Lok lah. Ayo